Turabasuje kandi tubahaye ikaze mwese mukurikira ibiganiro byacu kuri Rwanda TV. Uyu ni mwanya tubagezaho amakuru yagiye agarukaho mu bitangazamakuru n'ibinyamakuru bitandukanye kuri wa kabiri tariki 28 Werurwe 2023. Perezida Paul Kagame yahaye imbabazi umuhungu wa Idamange Iryamugwiza. Paul Rusesabagina yageze muri Qatar. Loni ihangayikishijwe n'umwuka mubi uri hagati y'u Rwanda na Kongo. Muri Uganda ho umuhungu wa Perezida Museveni avuga ko azasezera mu gisirikare uyu mwaka. Byabaye bibi cyane, amasasu yavuze mu myigaragambyo iri kubera muri Kenya. Jean Pierre Bemba yasabwe kugigoma ahazabasha guhangana na M23. Reka ya makuru tuyahere mu Rwanda aho Perezida Paul Kagame yahaye imbabazi umuhungu wa Idamange Iryamugwiza. Ku rutonde rw'abaheruka kurekurwa ku mbabazi za Perezida Paul Kagame hagaragaraho Mabumba Nzima Buwis, umuhungu wa Idamange Iryamugwiza Yvonne, ufungiye ibyaha birimo kugambirira guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda no gutanga amakuru y'ibihuha yifashishije ikoranabuhanga. Uyu muhungu yahawe imbabazi za Perezida mu cyiciro cy'abagororwa bafungiwe ibiyobyabwenge bari batarengeje imyaka 21 igihe bakoraga icyaha. Mu gihe uyu mugore yari afunzwe, amakuru agaragaza ko n'umuhungu we Mabumba Nzima Buwis yaje gutabwa muri yombi akurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'ibiyobyabwenge. Uyu musore w'imyaka 18 wavutse ku wa 2 Kanama 2004 yafashwe ku wa 17 Ugushyingo 2022 aza guhamwa n'ibyaha byo gukora ibikorwa byerekeranye n'ibiyobyabwenge cyangwa urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo. Yaje gukatirwa gufunga umwaka umwe. Yari afungiye muri gereza ya Nyarugenge iherereye i Mageragere hamwe na nyina. Nyina Idamange Iryamugwiza akomeje gukurikiranwa n'inkiko nyuma y'uko urukiko rukuru urugereko ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imbibi ruherereye i Nyanza muri Nzeri 2021 rwakatiye Idamange igifungo cy'imyaka 15 n'ihazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Uru rubanza rwe rukomeje mu bujurire aho ubushinjacyaha buvuga ko Idamange yahanishijwe igihano gito ukurikije uburemere bw'ibyaha akurikiranyweho. Bwasobanuye ko urukiko rwakoze ikosa ryo kutagena ibihano ku cyaha cyo kwigomeka ku buyobozi n'icyaha cyo gutanga sheki itazigamiye kandi ngo bigize impurirane mbonezabyaha. Bwasobanuye ko yakabaye ahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 21 n'ihazabu ya miliyoni 8 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi byaha bifitanye isano n'ibiganiro yatangaga ku rubuga nkoranyambaga rwa YouTube, aho mu kiganiro cye cya nyuma yanyujije kuri uru rubuga yumvikanye asaba abanyarwanda bose kujya mu ngoro y'umukuru w'igihugu ngo bakigaragambya bitwaje za Bibiliya. Ubwo yatangiraga kwifashisha imbuga nkoranyambaga atambutse ibiganiro bye, abantu benshi baramwamaganye kugeza naho bamwe mu muryango we barimo n'abavandimwe be bitandukanyije nawe kugeza no ku mugabo babyaranye Engineer Mabumba Oswald. Paul Rusesabagina yageze muri Qatar aho mu minsi yavuba azerekeza muri Amerika. Paul Rusesabagina uherutse kurekurwa na leta y'u Rwanda yageze Doha muri Qatar nk'uko byemezwa n'abategetsi muri Amerika. Ikinyamakuru The Washington Examiner kivuga ko John Kirby, umuvugizi w'inama y'umutekano ya Amerika, yabwiye abanyamakuru ko Rusesabagina Paul yavuye mu Rwanda kandi yageze Doha. Iki kinyamakuru gisubiramo Kirby agira ati, vuba arafata urugendo agaruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi umuryango we nzi neza ko ntawe utunguwe biteguye kumwakira hano iwabo. Kugeza ubu nta makuru arambuye yatanzwe ku kuva kwe mu Rwanda n'igihe neza byabereye. Ikinyamakuru BBC dukesha iyi nkuru kivuga ko cyagerageje kuvugisha umuryango we ariko bikaba bitashobotse. Rusesabagina yari yakatiwe gufunga imyaka 25 mu Rwanda ahamijwe ibyaha by'iterabwoba bishingiye ku bitero umutwe wa FNL wagabye ku Rwanda mu mwaka wa 2018 ndetse na 2019. Leta ya Amerika yakunze kumvikana ivuga ko Rusesabagina Paul yafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko nyuma y'uko ashutswe akajyanwa mu Rwanda mu ndege bwite azikagiye i Burundi nk'uko byavuzwe mu rukiko. Amerika kandi yakomeje gusaba karekurwa. Igihugu cya Qatar cyagize uruhare rukomeye mu biganiro byagejeje ku irekurwa rya Paul Rusesabagina. Abahagarariye iki gihugu cya Qatar mu Rwanda nibo bamukuye kuri gereza ya Kigali ku wa 5 nijoro, abari nabo bamucumbikira kugeza avuye mu Rwanda. Minisiteri y'Ubutabera y'u Rwanda yatangaje amabaruwa y'uruhande rwa Paul Rusesabagina irimo ivuga ko ari we wayanditse mu kwakira gushize asaba imbabazi Perezida Paul Kagame ngo amurekure. Muri iyi baruwa Paul Rusesabagina yanditsemo ko yicuza ihuriro rya MRCD yari abereye umwe mu bayobozi bakuru n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bya FRN. Muri iyo baruwa kandi hagaragaramo ko Rusesabagina yemeje ko nagera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibibazo byose bijyanye na politiki y'u Rwanda azabisiga inyuma. BBC yagerageje kuvugisha abunganizi ba Paul Rusesabagina kuri aya mabaruwa ariko ntacyo barayisubiza. Nyuma y'uko Paul Rusesabagina avuye muri gereza, Leta ya Amerika yatangaje ko yishimiye kurekurwa kwe ndetse ubu akaba afite uburenganzira bwo gutura muri iki gihugu. Loni ihangayikishijwe n'umwuka mubi uri hagati y'u Rwanda na Kongo. Umuryango w'abibumbye wagaragaje ko uhangayikishijwe n'ibibazo by'umutekano muke byibasira abasivile muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse ushimangira ko utewe impungenge n'ikibazo cy'umwuka mubi ukomeje kugaragara hagati y'iki gihugu n'u Rwanda.
Izi mpungenge za Loni zikubiye muri raporo y'igihembwe cya mbere cy'umwaka wa 2023 ku kibazo cy'umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi raporo igaragaza ko kuva mu kuboza umwaka ushize kugeza ubu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamaze gupfa abaturage 700 bishwe n'imitwe yitwaje intwaro irimo ADF, Codeco ndetse n'indi itandukanye. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yagaragaje ko ahangayikishijwe no kuba ikibazo cy'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kigenda kirushaho gufata indi ntera aho gukemuka. Antonio Guterres yagaragaje ko igiteye inkeke ari uko wagira ngo mu burasirazuba bwa Kongo nta buyobozi buhaba kuko hari abaturage 628 bishwe nk'igihano bahawe n'imitwe y'iterabwoba kubera ibyaha bitandukanye yabashinjaga. Ikindi kibazo kigaragazwa n'iyi raporo ya Loni ni ikijyanye n'imvugo z'urwango ku baturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ikinyarwanda zikomeje gufata indi ntera. Loni igaragaza ko muzi w'ubu bugizi bwa nabi n'urwango rushingiye ku moko byanyejejwe cyane na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda bagiye muri icyo gihugu bakarema imitwe ishingiye ku ngengabitekerezo ya jenoside nka FDLR. Igikomeje gutera impungenge ni uburyo ntawe urahanirwa ubwicanyi bukorerwa abatutsi b'abanyekongo, imvugo z'urwango n'ibindi bikorwa bishobora gukururira akaga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umunyamabanga wa Loni Antonio Guterres yagaragaje ko iki kibazo cyarushijeho gukomera ubwo M23 yuburaga imirwano ndetse umwuka mubi ukongera kuvuka hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tunyarukiye mu gihugu cya Uganda, umuhungu wa Perezida Yoweri Museveni avuga ko azasezera mu gisirikare uyu mwaka. Umuhungu w'imfura wa Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni avuga ko azasezera mu gisirikare muri uyu mwaka nyuma y'imyaka 24 kimazemo. General Muhoozi Kainerugaba w'imyaka 48 yabitangaje ku rubuga rwa Twitter kuri uyu wa mbere. Yanditse agira ati nzasezera muri UPDF uyu mwaka. Mu kwezi kwa gatatu mu mwaka ushize nabwo kuri Twitter yatangaje ko azasezera mu gisirikare ubwo yari umukuru w'ingabo zirwanira ku butaka za Uganda. Ariko icyo gihe igisirikare cya Uganda cyatangaje ko nta busabe kirakira ku mugaragaro bwa Kainerugaba bwo kugisezeramo. Ibi yatangaje kuri uyu wa mbere byo gusezera mu gisirikare bibaye hashize icyumweru kirenga asibye ubutumwa bwo kuri Twitter yavugagamo ko aziyamamaza mu matora ya perezida yo mu mwaka wa 2026. Uyu mujenerali ukunda kwandika kuri Twitter ntiyigeze ahisha ko ashaka kuzasimbura se w'imyaka 78 umaze imyaka 37 ategeka Uganda. Amategeko ya Uganda ntiyemerera abasirikare bakiri mu kazi kujya muri politiki. Naho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Jean Pierre Bemba yasabwe kugigoma ahazabasha guhangana na M23. Societe Civile yo mu ntara ya Ituri yasabye Jean Pierre Bemba kugira bwanga akaza gukorera akazi ke mu mujyi wa Goma kugira ngo ayobore urugamba FARDC ihanganyemo na M23. Abagize Societe Civile yo mu ntara ya Ituri bavuga ko nta kindi biteze kuri Jean Pierre Bemba atari kurwanya no guhashya umutwe wa M23 akawirukana muri teritwari ya Rucuru, Masisi na Nyiragongo. Aganira n'itangazamakuru Jiri Gotabo, umuyobozi wa Societe Civile yo muri teritwari ya Irumu, intara ya Ituri, avuga ko Jean Pierre Bemba azwiho ubunararibonye mu bya gisirikare kuvuga ku bwa Perezida Mobutu, Laurent Désiré Kabila n'umuhungu we Joseph Kabila. Akomeza avuga ko bashingiye kuri ubu bunararibonye bwe bizeye badashidikanya ko Jean Pierre Bemba agiye guhashya umutwe wa M23. Societe Civile ya Irumu mu ntara ya Ituri yasabye Perezida Tshisekedi kohereza Jean Pierre Bemba akaza gukorera akazi k'Igoma ahazabasha kuyobora urugamba yegereye ibice FARDC ihanganyemo na M23. Kugeza ubu ariko ntacyo ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi buratangaza kuri ubu busabe bwa Societe Civile ya Ituri ndetse na Jean Pierre Bemba ubwe ntacyo aratangaza kuri iyi ngingo. Reka ya makuru tuyasoreze mu gihugu cya Kenya. Muri iki gihugu cya Kenya bikomeje kuba bibi cyane aho amasasa ari kuvuza ubuhuha mu myigaragambyo iri kuhabera. Umuntu umwe yarashwe arapfa mu myigaragambyo ikomeye iri kubera mu gihugu cya Kenya. Abatavuga rumwe na leta basabye abakurikira kwigaragambya ngo leta igire ikikora ku kiguzi cy'ubuzima kiri hejuru. Amakuru avuga ko warashwe ari mu mujyi wa Kisumu mu burengerazuba bwa Kenya. Mu mujyi wa Nairobi ho polisi yakomeje gushyamirana n'abatuye mu duce tw'utujagari tutemewe. Abasirikare bitabajwe kugira ngo bahoshe imyigaragambyo yatumijwe na Raila Odinga utavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko bisa n'ibyabaye kongera petrole mu kibazo cy'umuriro. Minisiteri y'umutekano na polisi bivuga ko imyigaragambyo irimo kuba itemewe n'amategeko. Kuri uyu wa mbere andi magana y'urubyiruko rwigaragambya yigabije isambu ya Uhuru Kenyatta wabaye perezida wa Kenya ikaba iherereye mu nkengero z'umujyi wa Nairobi. Abigaragambya batemye ibiti biba amatungo arimo intama ndetse n'ibiribwa banatwika iyo sambu. Raila Odinga wahamagaje imyigaragambyo avuga ko ubushize yibwe amajwi mu matora. Anashinja Perezida William Ruto kunanirwa gukemura ikibazo cy'ubuzima buhenze mu gihugu. Odinga yabaye minisitiri w'intebe wa Kenya yatsinzwe amatora yabaye muri Kanama 2022 akaba yarashyigikiwe na Uhuru Kenyatta. Imyigaragambyo ikomeye iraba mu gihe Perezida William Ruto ari mu ruzinduko rw'akazi mu Bubiligi no mu Budage. Naha dusoreje amakuru yagiye agaruka mu bitangazamakuru n'ibinyamakuru bitandukanye kuri uyu munsi. Tubasaba gukomeza gukunda no kureba ibindi biganiro biri kuri uru rubuga.